vezano za kreiranje sadržaja, uvijek se postavlja pitanje koji je cilj. Jer viralnost kao viralnost nije dovoljan razlog. Moramo znati i kad budemo viralni šta hoćemo postići sa tom viralnošću. Jer ako mi imamo jasno definiranu svoju ciljnu skupinu i ako mi gradimo svoj osobni brand, da ljudi nas znaju, da nas prepoznaju, da ovo, da ono. Viralni videi nam često donesu hrpu ljudi koji su pali doslovce s Marsa, koji ne rezoniraju sa našim setom vrijednosti, koji nemaju pojma šta mi radimo i tako. Znači, viralni videi, da, jer je to dio vidljivosti koji je nužan. Ono što predlažem je, znači, za neke koji rade neke ozbiljne content strategije, u stilu ova jedna ženska, ne znam, mislim da izbacuje 3 dnevno i jedan je od njih ide na to da se trude da bude viralan. Da bi došla do novih ljudi, cilj ti je da više ljudi sazna za tebe. A opet s druge strane, imati viralnost ništa ti ne znači. Jer onda radiš samo te sadržaje za vidljivost i ne dešava se ništa jer nemaš ovih drugih vrsta sadržaja koji grade povjerenje, koji tebi postavljaju kao autoritet, koji rade konverziju. Ti možeš staviti video koji za konverziju, ali se ne može dogoditi jer nema između ovih koji grade povjerenje i stavljaju tebe kao autoritet.